Omu rukiiko rw'abanyamakuru okwirirwa obukama Fred Mugenyi Rukinya nagira ngu omukama Dr. Solomon Iguru w'okubanza obu yabaire atakatungire oburwire bw'okuhuga akamuheereza obushobozi obw'okutebeekanisa obukama. Atyo yaragira Dr. Kasiriivu Kyamanywa Baltariza Atoki owabaire ari Minisita wa Economic and Monitoring okuba muhikirwa w'obukama obu arikuza omu bigyere bya Andrew Kirungi byakutaaga obu yagamba ngu enkiro ye ekahwayo omwaka oguhwire. Dr. Kasiriivu naza kuba nahwerwaho Apollo Lwamparo owabaire ari Minisita w'ebyoburambuzi omu kabineti erugireho omwaka oguhwire. I appoint the following people therefore to be the interim administration team. Interim Prime Minister Owektinisa Dr. Kyamanywa Kasiriivu Atoki. Interim Speaker of Okurato and Chair Clans Consultative Council Owektinisa Elia Kugonza Miganda. 3. First Deputy Interim Prime Minister and Minister of Tourism, Lands and Natural Resources Owektinisa Lwamparo Apollo John. Second Deputy Interim Prime Minister and Minister for Oil and Gas Owektinisa Stephen Mkitale. Interim Minister of Finance and Planning Owektinisa Byakagaba John Williams. Interim Minister of Culture and Heritage Sewante Francis. Interim Minister of General Duties and Disaster Preparedness Owektinisa Ochak Charles Nyabongo. Interim Minister for Restitution and Reparation of Bunyoro Properties Owektinisa Mugume Lennox. Interim Minister of Gender and Community Development Owektinisa Annette Byaruhanga from Kiriandongo. Interim Minister of Mineral Resources Owektinisa Bukya John Bosco. Yagaruka yarangirira ngo urukiiko rw'obukama nuruza kwebemberwa Elia Kugonza. Omutaliyindwa Okurato Owektinisa Elia Kugonza Miganda na Rugakagadi. Yakoma First Deputy erundi akugwera omuhikirwa w'okubanza Owektinisa Lwamparo Apollo John au Hoima City. Yakoma akugwera omuhikirwa wa kabiri Stephen Mkitale na Rugabulisa. Yakoma pereza abantu kugubandize guno actually calling yange kayini pereza abantu barukira abasajja so tunihire nti okuhereza okubwesimbu transparency and accountability olire tuherezebwa omugisa guno Owektinisa okwiringa kuyafunire okugumibwa kurugomba kurubenganda kandi nkanyona omukama byasangirwa ntekero era obujunanizo bwono Owektinisa okwira bwikirize Kitu nk'abanyoro abakulira hamwe mu nganda zaitu tusima kamusimira kimu kandi gisaba kwama kwatireho Bitu twagambaho na Andrew byakutaaga yagira ngo tarukuza kuruga mu ntebe ye y'ubwamushikirwa.
tibaina busobozi bw'okoma cabinet simple ogeranye mu kimanyiro hakoma cabinet omuntu akoma cabinet y'obukama aina obusobozi aina mandate egyo ali muntu omwenka rukira basajja omuntu ondi wena kona sabwire bwe ekyo nkikugambye ekyo tikikahindukaga omumiru wa mu mikore ya bunyoro no mu biragiro so really kozere akusisa bwire batekane kina mutuna makuru abantu batekane this is nothing going to happen busaki ikintu cyone kigena kuhinduka nyawo mu ofisi ndumu tingina ari kukia ubwo barabarundi batandikira ubukama bwabo bundi rundi ikintu I don't know amakuru agagasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.